Kuseyinzima ukukholwa ngakubona ngamehlo akho omunye womakhelwane womndeni wakwaGumede emgodini eMgungundlovu ofica amalungu alomndeni edindilizile ehlahlele ngocelemba ledlule. Lo makhelwane ocela ukungadalulwa ngenxa yokusabela impilo yakhe uthi akaboni ukuthi uyokasikhohle lesi sigameko. Uthi-ke bezwe bememeza owesilisa ngezikhathi zasekuseni ethi unesikhathi eside engqongqoza esihlotsheni zakhe, kodwa-ke kazivuli. Uma-ke elunguza ngefastela ubona amachaphazela egazi, usola ukuthi ngathi khona-ke okwenzekile. Sibe-ke sesihlaba umkhosi sabiza omakhelwane isihlobo sewuma sivula eminyango sabona isidumbu kusho yena. Uthi-ke wama umqondo kwangathi-ke ubuka ifilimu noma-ke usephusheni elibi usazovuka, kodwa-ke laba ababona-ke bebulewe basazovuka. Namhlanje ngineminyaka ewu-45 ngingakaze-ke ngiyibone into enje mina. Sifice kugogo indodakazi yakhe nabazukulu abathathu begenca babulawa kabuhlungu kusho yena. Kulesi sigameko kudlule emhlabeni inkosazana Thokozile Gumede neminyaka ewu-85, inkosazana Efikile Gumede neminyaka ewu-45, uZiyanda Gumede neminyaka ewu-9, uAyanda Gumede neminyaka ewu-11, uAsanda Gumede oneminyaka ewu-11. Ngokuthola-ke kwephephandaba Ilanga basolakala ukuthi umndeni uhlaselwe umuntu oyisihlobo sawo kubangwa imali ebeyithunyelwe ngomunye wakuleli khaya. Ilanga liphinde lahabula ezokuthi isihlobo lesi esitheke sibafice kulesa simo sisathweke ngamaphoyisa sayophonswa-ke imibuzo ngoba kunokuningi ebesikusho obengingahlangani njengoba-ke kungaveli ukuthi sona besikuphi ngesikhathi kwenzeka isigameko. Ngokwesitatimende samaphoyisa sekujutshwe ithimba ukuba-ke liphenye kabanzi ngokubulawa kwamalungu alomndeni. Okhuluma amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Ntitsunda uthe-ke kusola ukuthi lo mndeni uhlaselwe ebusuku, isidumbu zawo-ke zatholakala emini ngemva kokufika-ke kwesihlobo bezivakashele kwenye indawo. Isihlobo lesithi-ke sibuye emini sangqongqoza-ke amahlandla amaningi ukungavuli muntu, sahlaba umkhosi sacela usizo komakhelwane. Amaphoyisa afika izidumbu zamalunga lomndeni amahlanu edindilizile phezu kwegazi kusho yena. Kuvela ukuthi bonke bagwenqa amakhanda, kanti-ke isikhala okusola ukuthi babulawe ngaso sitholakale khona-ke endaweni yesigameko. Njengamanje-ke ayikaziwa imbangela yokuhlaselwa kwalomndeni. Amaphoyisa anxusa anxusa amalungu omphakathi angaba nolwazi ukuba kuxhumane nawo-ke ngokushesha kuphethe-ke uColonel Ntitsunda. Uyingeniso kwethu mina sofisa ukuthi izuvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani-ke ngalolu daba.